За өнөөдөр бас онцгой зочид байгаа учраас бүгдээрээ тэдгээр зочдод үнэхээр баяр хүргэх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Тэгээд 오늘은 이 예배에 참석해 주시고 계신 특별한 손님분들이 계시니까 우리는 그분들께도 감사의 마음을 표해야 되지 않을까 싶습니다. яагаад бид нар талархах ёстой юм бэ гэхээр нэг ийм чухал зүйл байна. Энд ирсэн хүмүүс маань Монголд байгаа хүүхд хөгжлийн төвүүдэд ингэж өөрсдийн хандив тусалцыг оролцуулдаг тийм хүмүүс ирсэн байна. 오늘 여기에 와 주신 분들은 우리 그 군부방들을 위해서 아주 큰 헌신들을 해 보신 주신 분들이 찾아오셨습니다. Тэгээд энэ удаа зөвхөн ингээд холоос ингээд хандив тусламж өргөө зогсохгүй өөрсдийн амьдралын цаг зав тэр бүгдийг хоош нь тавиад асар их санхүүг бас зориулаад тэгээд Монголд ирээд бидэнд бас ингээ урам зориг өгөхөр хэлсэн байна. 이분들이 그냥 돈뿐만 아니라 인생에서 가지신 시간들, 소중한 여러 가지 것들을 희생하시면서 우리 몽골 아이들을 위해서 열심히 도와주시고 하나님께 영광을 돌리기 위해서 찾아와 주신 분들이십니다. Тийм болохоор бүгдээрээ Монгол аханд өсмийн бүгдээрээ халуун алаад төстэй хүрцгээе. 그래서 баярлалаа. 우리 몽골 성도분들께 이분들을 위해서 한번 박수를 쳐주시면 좋겠습니다. баярлалаа. 감사합니다. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа эзний үг рүү орохоос өмнө товчхон залбирая гэж бодъё. 이제 본격적으로 설교 들어가기 전에 우리가 기도를 하겠습니다. Эзэн минь танд баярлалаа. Бүх алдар магтаал хүндэтгэл танд байх болтугай. 주님 감사합니다. 모든 영광과 모든 그 명예를 하나님께 올립니다. Бид нэр үнэхээр сул дураа, бид нэр өөрсдөө шийдвэр гаргадаг, өөрсдөө боддог. 저희는 약하고 저희는 우리 멋대로 생각하는 우리 멋대로 행하는 사람들입니다. Үнэхээр таныг бас мартдаг. Таны тэр гайхамшигтай бидний хайрлсан хайрын гадуурж алхаж явдаг тийм хүмүүс байна. 어떨 때는 저희가 또 하나님을 잊고 살면서 하나님의 은혜 밖에서 살아가는 날들이 있습니다. Харин эзэн яг энэ цагт үнэхээр бид талархаж байна. 하지만 이 시간에는 하나님께 저희는 감사를 드립니다. Таны уучлал, таны өршөөл, таныг биднийг үнэхээр 하나님의 용서와 хайрлж байгаа хайр. 하나님의 은혜와 하나님의 큰 사랑을 хамт байгаа 생각하면서 учраас бид танд алдар хүндэтгэлийг 그 өргөх 안에서 ёстой. 우리가 만날 수 있는 기회가 있어서 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없습니다. Таны үг хамт байх болтугай. 그 주님의 말씀이 함께 있기를 Энэ байгаа 기도드립니다. хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлд байгаа үнэхээр таны үг хүрэх бол. 여기 있는 모든 사람들의 마음속에 하나님의 말씀이 있기를 기도드립니다. Энэ бүх залбирлыг бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Амен. За аливаа зүйлд ингээ сүүдэр тусдаг тийм ээ. Бодит биенээс ингээ сүүдэр тусдаг шүү дээ. Хэрвээ 우리는 ямар нэгэн сүүдрийг хүн харвал бодит бие нь байгаа гэж боддог. 우리는 그늘이 있습니다. 이게 햇빛이 있으면 그늘이 있지 않습니까? 근데 그늘이 있으면 우리가 그 모양을 보면서 어떤 물체의 존재감이 있다는 것을 볼 수가 있습니다. Сая сүүдрийг нь харж исэн бол тэр хүн яг тэр бодит биеийг нь харах үедээ тэр хүн тэр сүүдэр нь тийм онцгой биш, тийм чухал биш болж хувирдаг. 우리는 어떤 사람의 아주 멋진 그늘을 보면서 그 그늘 보다가 나중에 그 본인을 봤을 때에 그렇게 이제 뛰어난 그런 사람이 아니라는 것을 볼 수도 있습니다. Ямар нэг сүүдэр тусч байсан тэр сүүдрийн яг бодит тэр биеийг нь олж харсан тэр үед л бид яг энэ тэр зүйлд илүү онцгой ач холбогдол өгч хэлж яах гэсэн үг. 우리는 그 그늘의 모양을 가지고 그 사람의 모양 자체를 판단할 수가 없는 것입니다. Яг үүнтэй адилхан бичээс буюу Библи бидэнд сүүдэр болон жинхэнэ дүр нь юу юм бэ гэдгийг үргэлж зааж байна. 그래서 아, 우리 하나님의 말씀은 그 반성과 그늘과 실제로 존재하고 있는 존재가 무엇인지를 분리를 해야 할 수 있는 능력을 가르쳐 주십니다. Бүгдээрээ энэ хэсгээс бүгдээрээ хамтдаа суралцахаар энэ цагийг эзэн тус өргөж байна. 우리가 이 시간에 그 하나님 말씀에서 이 지혜를 배우는 시간을 가지도록 하겠습니다. Тэгээд бүгдээрээ Филиппон номын 3 дугаар бүлгийн 9-с 11 дугаар хэсгийг өнөөдрийн гол эзний үг болгож авъя. 우리가 오늘 필리포의 그의 3장 3절에서 보겠습니다. 9-с 11. 3장 9절부터 11절까지 보도록 하겠습니다.
За энд юу гэж бичигдсэн байна вэ гэхээр ингэсэн байна. 음. Хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш. 음흠. За энд маш чухал зүйлийг хэлсэн байна. Хуулиас гардаг өөрийн зөвхт байдалтай биш гэсэн. 법으로 인해서 나오는 우리 아 예 그 Мгм. 우리 모양이 아닌 잠시만요. 제가 여기서 보겠습니다. Өнгөрчих гэсэн. 네, 빌립보서 3장 9-9. 9 절부터 11 장까지 보겠습니다, 우리가. 네. 여기서 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 나는 것이 아니에요. 이렇게 했습니다. Тэгээд өргөжлүүлээд харин гэж холбож өгсөн байна. Маш чухал. Харин. 오직 그다음에 오직이라고 얘기했는데 Яагаад ингэж тодорхойд байгаагүй л хүмүүс хоорондоо харилцаагаар дамжуулж амьдарч байгаа. 하지만 그 우리가 인간들은 관계를 통해서 서로 어, 그, 어, 같이 살게 됩니다. Тэгээд бичээс яг энэ зүйлс дээр бидэнд илүү зааж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ харин Христэд итгэсэн итгэлээс ирдэг итгэл суурилсан босны зөвхт байдал гэж хэлсэн байна. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니라고 말씀하셨습니다. Тийм зөвхт байдалтайгаар түүнд олдохын тулд гэж хэлсэн байна. 곧 믿음으로 하나님께로서 난 의라라고 했습니다. За энэ хэсгийг бүгдээр яг ингээд овчхон авч үзье гэж бодож байна. 우리가 여기서 보겠습니다. Мэдээж хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдал гэж яагаад хэлсэн бэ гэхээр өнөөдөр хүртэл олон хүмүүс хуулиас гардаг өөрийн зөвхт байдлыг чухалчилж би зөв гэж бодож амьдарч байна. 지금 현재까지 또 우리 중에서 법을 바탕으로 해갖고 법을 합법적으로 살고 있으면 자기가 잘 됐다고 생각하는 사람들이 있습니다. Нэгүгээр хэлбэл би илүү гэсэн бодол. 나는 다른 말로 하면 나는 잘하고 있다. Намайг яагаад ингэж бодож байгаа юм? 당신이 날 왜 이렇게 생각하냐? Надад яагаад ингэж хандаж байгаа юм? 날 어떻게 이렇게 대할 수 있겠느냐? Би түүнээс илүү биш үү? 나는 이 법보다는 잘하고 있는 거 아니냐? Би тэгж ярил тэр хүнээс илүү даруй штэ. 따져보면 나는 그 사람보다는 겸손하다. Гэх мэтийн одоо ийм зүйлсийг өнөөдрийн итгэлийн хүмүүс маань өөрт дотроо тээж явна гэдэг бол яг тэр хуулийн зөв байдлыг өөртөө тээж яваа хүмүүс гэсэн санаа юм. 오늘 이날에 이 법을 바탕으로 해서 자기가 잘하고 있다고 판단하고 사는 사람들이 있다는 것입니다. Тэгэхээр энэ маш чухал зүйлийг хэлж байгаа. Хэрвээ бид энийг ойлгохгүй бол үргэлж өөрсдийгөө буруутгадаг хүмүүс болно. Би тэрийг биелүүлж чадаагүй, би ингэж чадаагүй, би тэгж чадаагүй гэсэн тийм зүйлс рүү орно. Нөгөө талдаа би илүү хийж байгаа, би ингэж зүтгэж байгаа юм чинь би тийм нэгэн юм чинь намайг зөвхт гихгүй яах вэ гэсэн бодолтой болоо зогсохгүй зүрх сэтгэл нь маш хатуу болно гэсэн. 이렇게 법과 원칙을 따라서 살다 보면 사람은 어느 날 법보다 잘할 수도 있고 어느 날 법보다도 못하면서 자기 자신을 가치 없게 생각할 때가 있습니다. Үнэн дээр бол хуучин гэрээ, шин гэрээ гэж бидний гар дээр Бурхны үгс байна. 우리는 가지고 있는 성경이 구약편과 신약편에 있습니다. Тэгвэл хуучин гэрээ нь биднэрт ямар ач холбогдолтой юм бэ? 구약편이 우리한테 어떤 이제 줄감이 있는 건가요? Хуучин гэрээ бол бидэнд юуг ойлгуулахыг хүссэн бэхээр дараах хоёр чухал зүйлийг ойлгуулахыг хүсэж байна. 구약편을 통해서 우리는 다음과 같이 아주 중요한 두 가지를 깨닫게 됩니다. Нэг гэсэнтэй хуучин гэрээний саяын хэлэгдсэн тэр хууль нь хоёр зүйлийг ойлгуулахыг хүссэн. Нэгдүгээрт 구약편에 있는 법은 хүний гэмтээ гэдгийг ойлгуулахыг, 첫 번째는 당신이 죄인이라는 것을 깨닫게 해주기 위해서, хоёрдугаарт хүнийг гэмтээ гэдгийг ухамсарлуулах буюу зүрх сэтгэлдээ хүлээж авахыг. 두 번째는 자기가
죄인이라는 라는 것을 인정하기 하게 해 주기 위해서 주어졌습니다. Тэгэхээр ингэж бодохоор бид зөвхөн гэмтээ гэдгээ ойлгож зогсохгүй дараагийн нэг төвшин нь юу хүсэж байгаа вэхээр бид ухамсарлах гэдгийг ингээд хаалтанд хийчихэ тийм ээ. Ухамсарлах гэдгийг. Тэгээ үүнийг бид нар энгийнээр ойлгох юм бол би яг гэмтээ гэдгээ ойлгоод толгойдоо ойлгож зогсохгүй зүрх сэтгэлдээ хүлээж авах гэсэн санааг хэлж байгаа. 우리는 막 그 머릿속으로 그냥 나는 죄인이라는 라는 것을 깨닫는 것은 쉽지만은 '나는 죄인이다.'라는 것을 인정하는 것은 그렇게 어렵습니다. Тэгэхээр хуучин гэрээ бол биднийг яг тийм бодгол бид ямар ч үнэхээр надад ямар ч найдвар байхгүй гэдгийг хуучин гэрээ бид нар тэр хуйлууд бид нар тэр бүгдийг ойлгуулж өгсөн. 신학편은 우리가 그렇게 희망이 없는 죄인들이었다는 것을 깨닫게 해 주는 것뿐 Харамсал 아니라 인정하게 해 주는 겁니다. харамсалтай нь өнөөдөр олон хүмүүс Христэд итгэсэн боловч надад найдвар байгаа. Би өөрөө өөрийнхөө найдвар, би өөрөө өөрийнхөө амьдралын жишг, би өөрөө өөрийнхөө бурхан, би бол үнэхээр хамгийн сайн зүйлсийн жишээ болж байгаа. Миний гэр бол энэ бүгдийн жишээ, миний хүүхэд тийм хүүхэд гэсэн энэ зүйлсээр дамжуулаад би өөрийгөө зөвмтгөх шалтгааныг тэр бүгдээс олж авч байгаа гэсэн үг. 하지만 지금 기독교인이 되고 하나님을 받아들이는 우리들 중에도 어떨 때는 '나는 잘하고 있다. 내 가정은 잘하고 있다. 내 자식들은 잘하고 있다.'고 생각하면서 그냥 사는 사람들이 있습니다. Тэгэхээр хууль бидэнд ямар чухал зүйлийг ойлгуулсан байна вэ? Бид үнэхээр хуулийг биелүүлэхийн төлөө амьдарч явах хүмүүс биш харин тэр хуулийн яг жинхэнэ бодит бий болсон Есүс Христэд итгэх итгэлээр амьдрах ёстой юм а гэдгийг өнөөдрийн үг үргэлжлүүлэн хэлж өгсөн байна. 하지만 우리는 법을 준수하기 위해서 사는 사람들이 아니라 법을 준수하지 못하기 하기 때문에 예수님을 향하는 그런 사람들로서 살아야 되는 것입니다. За бүгдээр хуучин гэрээг бүгдээр нэг жаахан ингээд дэлгэрүүлээд харъя. 우리가 구약편을 좀 더 자세히 보면 Хуучин гэрээд нийтдээ 613 хууль байна. 총 613개의 어떤 이제 법이 있다고 그래요. Тэр 613 хуулийг нэгэн дээр нь бүдэрвэл хараал болно гэж 그 бичигдсэн байна. 600개가 넘는 조항 중에서 하나만 가지고 위반을 했을 때 우리는 죄인이 되는 것입니다. 하라ал гэж хэлсэн байна. Шууд хараал болно. 그러면 그렇게 되면 그것이 아 хараал гэж юу гэдэг вэ гэж. Тослог солонгослтой юм байна уу гэдэг. 그 만약에 그렇게 600개 중에서 육박 조항 중에서 하나를 위반하면 우리가 하나님의 그 벌칙을 받을 수밖에 없는 것입니다. 잘 따라하셨으시고. Тэгэхээр биднэрт ямар найдвар байхгүй. Бид ягаад 따라서 гэвэл 우리는 희망이 없습니다. ягаад гэвэл энэ улс орны хууль байна шүү дээ. Улс орны хууль нь хүн ингээд ингээ биеэр ингээд ямар нэгэн буруу хуулийн хууль бус юм хийвэл тэр хүмүүс хууль бус зүйл биеэр хийсэн учраас яллагдчихийдэг тийм ээ. 우리가 뭐, 몽골 나라의 법을 어긋나게 하면 법에 어긋나게 하면 이제 감방 가서 그 벌칙을 받지 않습니까? Харин Библи бол түүнээс илүү зүйлийг бичиж байна, ярьж байна. 하지만 성경은 그보다 이상을 얘기합니다. Юу гэсэн бэ гэвэл чи дотроос шунсан учраас чи гэмтээ гэж хэлж байгаа. 성경은 당신이 네 마음속에 욕심이 있으니까 너는 죄인이다라고 얘기하는 겁니다. Тэгэхээр сонирн байгаа. Энэ ертөнцийн хууль буюу бидний энэ яг энэ систем, энэ нийгмийн хууль нь хүн биеэрээ нүгэл үйлдэжсэний дараа л түүнийг буруутай гэж үзэж байгаа бол Бурхны үг чи дотроо шунсан учраас. Жишээ авч шүү дээ. Чи дотроо бардамсан учраас. Чи бусдыг ялгаж харсан учраас. Чи өөрийгөө өндөрт тавьсан учраас. Чи өөрийгөө үргэж би ийм хүн гэж тодорхойлсон учраас. 사회의 법은 나는 gimtээ 내 гэж. 욕심 때문에 누구 걸 훔치지 않는 이상은 죄인으로 보진 않습니다. 하지만 우리 성경은 하느님의 말씀은 마음속의 욕심, 마음속의 자부심, 마음속의 그 모든 것들을 보면서 너는 죄인이다라고 보는 겁니다. Тэгэхээр өнөөдөр бидний дунд хоёр төрлийн итгэгч гэсэн нэртэй хүмүүс явж байна. 우리 중에 기독교인이 두 가지가 있습니다. Нэгдүгээр Христэд итгээд аврагдсан гэх боловч хуулийн зааварчилгааг сахихыг чухалчилдаг тийм итгэгч нар.
우리 중에는 지금 구원을 받은 후에에도 이제 법을 지켜야 된다고, 법을 준수해야 된다고 하는 사람들이 있습니다. Хоёр дахь төрлийн итгэгч нар нь ямар юм бэ гэхээр Христэд итгээд аврагдсан харин итгэлээрээ амьдрсаар байгаа итгэгч нар. 하지만 두 번째는 법을 준수하는 것 이상을 하는 사람들, 그 믿음으로 사는 사람들입니다. Тэгэхээр бид энэ бүгдийг харах хэрэгтэй, өөрсдөө бодох хэрэгтэй. Ш- тань би яг хуучин гэрээний 613 хуулийг ягштал биелүүлж амьдрал 나는 이 600개 넘는 조항을 준수하고 살면 тэр хүн аврагдана гэж байгаа байхгүй. Ерөөлтөө хараалаас чөлөөлөгдөнө гэж хэлж байгаа. 구원받는 것은 저- 그 사람은 구원받는 것은 물론이고 하나님의 저주에서 해방이 되는 것입니다. Гэхдээ боломж байхгүй. 하지만 우리는 방법이 없습니다. Тийм учраас Библиэлд илүү даваа замыг шинэ гэрээнд хэлж өгсөн байна. 하지만 신약편에는 이보다 이제 더 이상의 좋은 길을 만들어 주셨습니다. Галат номын 3-ын 23-оос 25-ыг харвал 갈라스서 그 3장 23절부터 25장까지 보겠습니다. Бурхан ийм нэгэн шин замыг нээж өгсөн. Тэр нь болохоор Есүс Христэд итгэх итгэлийн амьдрал гэж хэлсэн. 하고 요가 비실라이다 갈라트 네 3장 23절부터 25장까지입니다. 믿음이 오기 전에 우리가 율법 아래 메인 바 되고 계시될 믿음의 뜻까지 갖춰내느라 이렇게 됐습니다. Тэгэхээр Библиэд маш тодорхой хэлчихсэн. Яг хууль бол итгэл ирэх өдөр хүртэл байсан. Харин итгэх нэгэн буюу эзэн Есүс Христ ирээд явсны дараа бол хуулиас та нар чөлөөлөгдсөн гэсэн санааг хэлж байгаа. Тийм болохоор ах дүүс минь нэг зүйлийг сануулж хэлье. Та хизээж би энийг итгэж хүн юм чинь би энийг заавал биелүүлэх ёстой гэж явах юм бол та үнэхээр хуулийг зүрхэндээ тээгээд тэр бүгдийг биелүүлэхээр явж байгаа маш их ядарч байгаа, зоож байгаа, үргэлж өөрийгөө буруутгдаг нэгэн байна гэсэн. 우리 이미 믿음이 오기 전까지는 우리한테 율법이 주어졌습니다. 하지만 지금 현재에서 제가 말씀드리고 싶은 거는 여러분이 기독교인으로서 나는 기독교인이기 때문에 이렇게 행한다고 라고 생각하는 사람들이 있으면은 힘들어질 수 있다는 것입니다. Нэгэн Лук номын 18 дугаар бүлгийг харвал сүм дотор хоёр төрлийн хүн орж ирсэн тухай байдаг. 성경 속에 또 다른 얘기가 있습니다. 교회 안에 두 사람이 들어왔습니다. Нэг нь болохоор татвар хураагч. 어느 한 사람은 이제 세금을 걷어주는 Нөгөөх 그 нь 국가 관료, хуулийн багш 관료. буюу Фарисей бүлгийн хуулийн багш. 또 한편으로는 성경을 가르치시는 선생님 분이 들어오셨어요. Тэр хоёр хоёулаа бурханд хандаа залбирдаг залбирлын хэсэг байдаг. 그 두 사람이 하나님께 기도를 올렸죠. Харин Фарисей бүлгийн хүн юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьдаг гэж хэлдэг. 이제 성경 가르치신 선생님 분이 뭐라고 얘기했냐면 나는 일주일에 2번씩 금식을 합니다. Мөн түүнээс цааш юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр би энэ татвар хураагчийг бодвол би ийм хүн гэж өөрийгөө тодорхойлж хэлж байгаа гэсэн байдаг. 나는 이 정치인보다 하고 이제 비교를 했을 때 나는 이런 점들이 훨씬 좋다고 얘기했습니다. Та бодоод үзтээ Фарисей бүлгийн хүн бол үнэхээр хуулийг ягштал биелүүлснээрээ бурхнаар зөвтгөгддөг гэдэг энэ хүмүүс байна. 그 사람은 하나님의 율법을 지킴으로써 자기가 인정받기를 싶었습니다. Гэвч 필요했습니다. бурхны үг нь аль хэдийн бидэнд хүнд ямар ч найдвар байхгүй хүн энэ хуулиудыг биелүүлэх нэгийг ч биелүүлэх боломж байхгүй гэж хэлж байгаа. 하지만 율법은 우리가 아무리 열심히 해도 100% 준수할 수가 없는 Өнөөдөр 것입니다. нэгийг нь биелүүлсэн тэр биелүүлсэн зүйлээ насан туршдаа биелүүлэх боломжгүй тийм найдваргүй хүмүүс байхгүй. 조항 하나만 가지고 오늘 지켰는데 Дараа дахиад тэр дээр алдна. 평생까지 지켜서 나갈 수 있는 보장이 없는 그런 죄인들입니다. Харин нөгөө татвар хураагч харин энд залбирч байгаа залбирал 하지만 그 두 번째 사람이 하나님 앞에서 기도를 할 때 би бол гэм нүгэлтэй хүн гэж хэлдэг. 나는 죄인입니다. Тэгээд 라고 дээшгээ 했습니다. тэнгэр рүү харж чадахгүйгээр өөрийгөө хүлэмжшэрч байгаа. 하늘에 쳐다보지도 못하면서 본인이 죄인이라는 것을 인정을 합니다. Би танд нэг зүйлийг чуулчлан хэлье. Энэ бол Бурхны үг.
이것은 하나님의 말씀입니다. Энэ хоёр хүнийг харвал та аль талд нь байх вэ? 지금 현재 당신은 이 두 사람하고 두고 봤을 때 누구랑 닮았을까요? Хоёрдугаарт нь нэг ойлгох ёстой зүйл энэ эндэр дээрээс эсвэл хэн нэгэн хүн таныг эхнэрээ хайрлахээр эсвэл бусдыг хайрлахээр шууд хайрлждаг юм огтхон биш. 또 두 번째 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 강대의 뒤에서 누군가가 당신이 아내를 사랑하라 이랬을 때 당신이 아내를 사랑하는 것이 아닙니다. Яг л хүнд тийм боломж байхгүй. Хүнд хэлснээрээ хайрладаг биш. Бусдыг хайрлна гэдэг нь зүгээр хэлснээр ирдэг юм биш. Тэр хүн бурхантай холбогдохгүй бол бурханд бүрэн дүрэн итгэлэхгүй бол зүр сэтгэлдээ би гэмтэй гэдэг хүлээн зөвшөөр зогсохгүй бол 하나 энэ хүнд ямар 사람 найдвар байхгүй. 사람은 사랑하라라고 말을 들어서 사랑하는 것이 아니라 마음속에서 하나님하고 관계가 돼서야 되고 그걸로 인해서 성장해 나가는 사람이 사랑을 배워 나가는 것입니다. Цагаа хэмнээд ер нь бол товчдгийг гэж бодож байна. 음흠. Хэлэх зүйл маань мэдээж их байгаа. Танд гол зүйлийг хэлсэн учраас нэгэн жишээг татаад тэгээд ингээд өндөрлөе гэж бодож байна. 오늘은 우리 한 가지 중요한 예시를 우리가 얘기하면서 설교를 마무리하도록 하겠습니다. Парасей бүлгийн тэр татвар хураагч хоёрын залбирлыг яг энэ хэсгээс бид нар юуг сургамжилж авах боломжтой вэ гэхээр бардам зан хүнийг хатуу болгодог. Бардам зан хизээ бий болдгоо гэхээр яг би бусдаас илүү хуулийг сахидаг, би бусдаас илүү итгэж байна гэж яг ингэж хүydэл тэр хүний зүрх сэтгэл хатурж идэг. 방금 제가 말씀드린 두 가지 사람의 예시로서 우리는 자부심이 언제 생겨나냐면 나는 누구보다 잘하고 있다 이렇게 생각할 때 자부심이 생기는 것입니다. Бүр хоорондоо хүмүүс тэгж ярьж байна. Би чамаг утамд 2 шат даруулсан шүү. Чи 1 шат даруулсан үсттэй. Би чамаас илүү дараа байхад чи надад юу ярина уу гэх хэмжээний ийм хоорондын аимшигтай зүйлийг бий болгох, харилцааг таслах тийм харилцаанууд бий болж эхэлж байна. 나는 이 사람보다 겸손하다 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다. Үнэн дээр нэг зүйлийг эндээс тод харах юм бол Есүсээс даруй байдлын жишээг өгөх хүн энэ газар дээр байхгүй. 하지만 우리 중에 예수님보다 겸손한 사람이 없습니다. Есүс Христ яагаад даруй байдлын жишээ болж байгаа вэ гэхээр тэр Тэнгэр дэх эрх мэдлээ орхиод газарт ирсэн. 우리 예수님께서는 하늘나라의 그 좋은 것들을 보기를 하면서 우리 위해서 이 땅에 내려와 주신 분이십니다. Хинч сайн хийлээгээд Есүстэй өөрийгөө харьцуулах боломж байна. 우리 중에 누군가가 아무리 잘해도 예수님보다 잘할 수가 없습니다. Тэгээ танд үнэхээр захиж хэлэх зүйл бол та үнэхээр хуулийг биелүүлэхээр ядарч яваа тэр нэг нь эсвэл Христ итгэл дотор итгэлээр амьдрч өдөр бүр итгэлээр уушлагддаг, өдөр бүр итгэлээр дамжуулж услагдаж Бурханд итгэсэн итгэлээр дамжуулан амьдрч байгаа. Ром номын 1:17 дээр зөвхт хүн итгэлээр амьдрна гэсний дагуу амьдрч байгаа хүн мөн үү гэдгийг бид бодох ёстой цаг ирсэн байна. 당신은 율법을 지키기 위해서 애쓰는 사람인지 아니면 하나님 예수님을 믿음으로써 그 믿음을 통해서 맨날 성장해 나가는 맨날 좋아져가는 그런 사람이 맞는지를 한번 마음속으로 확인해 주셨으면 합니다. Тэгээ эцэст нь хэлэхэд 이제 마지막으로 말씀드렸을 때 Есүс Христ итгэх итгэлийн амьдрал гэдэг бол 예수님께 믿고 사는 삶은 би биш та гэж хэлэх тэр итгэл байна. 내가 아닌 당신이라는 삶입니다. Танд үнэхээр хэлээ. Та энэ өдрөөс хойш би биш та. Авраам яг тэгсэн. 내가 아닌 당신입니다. Өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол би биш та. 오늘 설교의 주제는 내가 아닌 당신이다라는 것입니다. Авраам Бурханаар дуудагдахдаа тэр би бишээ та гэж хэлсэн учраас тэрийг түүнийг зөвтгөж хэлсэн. 아브라함은 하나님의 부르심을 받을 때 내가 아닌 하나님이십니다. 이렇게 그 마음을 가지고 있었습니다. Би гэр бүл болоод хэдэн сар болж байна. 저는 가정을 이룬 지가 몇 달밖에 안 됐습니다. Тэгээд би биш та гэдгийг маш их сурж байна.
내가 아닌 당신이라는 것을 엄청 많이 배우고 있습니다. ойлголцох олон асуудал байна. 우리 서로 이해를 해야 되는 문제들도 많습니다. Харин намайг юу хүчрэхэг болгож байгаа вэ гэхээр 근데 저한테는 뭐 어떤 것이 힘을 주고 있냐면 яг энэ үг. 이 말씀입니다. Эзэн минь би биш, харин та юм байна. 내가 아닌 주님, 당신입니다. Би эхний 1 сар өөрөөрөө бүгдийг бий болох гэж үзсэн. 저는 첫 한 달 동안은 나인 줄 알았어요. 다 내가 해내고 싶었습니다. Миний дуршлаг, миний бодож исэн, миний сурсан, миний гэдэг энэ зүйлээр би яг тэр гэр бүл дотор зогсох гэж 내 үзсэн. 경험, 내가 알고 있는 것, 내 생각 이런 것들을 가지고 그 가정 안에서 가장짓을 하고 싶었죠. Тэгээ би бууж өгч байна. 하지만 포기를 했습니다. Би маш их ядарч байна. 많이 피곤했습니다. Би яг зүр сэтгэлээ бурханд нээгээд 저는 하나님 앞에서 마음을 열고 би биш харин та юм байна гэдэг. 내가 아닌 당신이라는 것을 깨달았죠. сүм чуулган дээр ч адилхан. 교회 안에서도 마찬가지입니다. Гэр бүл дотор ч адилхан. 가정도 Та 마찬가지고요. нийгэмд 아жилд хөдөлмөрч байхдаа ч адилхан. 사회에서 우리가 일해 나가면서 나갈 때도 마찬가지입니다. Та өглөө босвол бүх энэ нийгмийн энэ амьдралд оролцож байгаа бүх 당신 зүйлстэй 아침에 адилхан шүү. 일어나는 순간부터 다 똑같습니다. Есүс Христ бол таны даруй байдлын жишээ. 예수님은 당신의 겸손함의 기준입니다. Ингээд энэ бүгдийг өндөрлөе гэж бодож जैन тэгээд 이렇게 эцэст 마치도록 하겠습니다. ингээд эзэн үнэхээр танд эцсүртэл хайрлсан шүү. 결론으로 말씀드리자면 Э, 하나님은 당신을 사랑하셨습니다. Сонгогдсон хүний төгс биш ч гэсэн эзэн Есүстэй би биш та гэж хариулдаг сонгогдсон нэгэн. 하나님께서 택하신 그 사람이 완벽하지만은 그 완벽한 사람이 내가 아닌 당신이라는 그 마음을 가지고 있을 때가 좋습니다. төгс биш ч гэсэн би биш та гэж хариулдаг. 그래서 그 하나님께서 선택하신 사람이 완벽하지는 않지만은 그 사람이 내가 아닌 당신이라는 마음을 가지고 있을 때가 좋습니다. Сонгогдсон хүний итгэлийн ах дүүстэйгээ хамт байж 선택을 받은 그 사람이 이제 믿음의 형제 자매들과 같이 살면서 бас хайрлаж 서로 사랑하면서 эзний зоог барин эзний дурсдаг. 하나님 앞에서 성식을 가지면서 하나님을 생각하고 사는 사람. Харин сонгогдоогүй нэг нь 하지만 선택받지 못한 사람은 та биш би гэж хэлээд 내가 아닌 당신이라고 말하지만은 та биш би гэж хэлээд 당신이 아닌 나라고 얘기하면서 살고 дотроо бодоод гэсэн үг шүү. Бас ашлтанд хэлээ тийм ээ. Дотроо бодоод 마음속에서 생각하면서 살고 итгэлийн ах дүүсээ орхин 믿음의 현재 자매들을 두고 өөрийн амийн төлөө эзнээсээ явдаг байна. 자기 생명을 위해서 하나님을 버리고 갑니다. Энэ бүхний эзэн алдарших болтугай. 하나님께 영광 돌립니다. Бүгдээрээ хамтдаа залбирцгаая. 우리 같이 기도드리겠습니다. Эзэн минь танд баярлалаа. 주님 감사합니다. Есүс таны хэлсэн үг хийсэн үйлдэл 주님께서 하신 말씀 행하신 모든 일들이 нэг бүрийг итгэгчид ойлгохгүй байсан ч 그 모든 것들을 우리가 이해하지 못할 수 있지만 тэд хожим нь ойлгож ухамсарлаад 그 추후에 어느 훗날에 우리가 깨달으면서 таны төлөө амиа зориулах болно. 하나님을 위해서 우리 생명을 바치겠습니다. Есүс эзэн минь та тэдний ойлгохгүй байгааг мэддэг. 우리 하나님은 우리가 이해하지 못하고 있는 것들 아십니다. Гэсэн ч та эцсээ хүртэл хайрладаг үлээ. 하지만 끝까지 주님은 사랑하십니다. Та хэлэхдээ бие биеэ хайрлах нь жинхэнэ дагалдагчдын мөн чанар гэж хэлсэн. 주님께서 말씀하시기를 만약 너네들이 서로 간에 사랑하고 있으면은 진정한 제자들이다라고 말씀하셨습니다. Есүс эзэн та сонгосон дуудсан хүмүүсээ мэддэг. 예수님께서 선택하신 사람들을 알고 Тэднийг та үгээрээ угааж цэвэрлэж үйлчлүүлдэг 그 үлээ. 사람들을 예수님의 말씀으로 씻어내고 또한 예수님께 섬길 수 있게 해주십니다. Бүх алдар нь танд байх болтугай. 모든 영광을 돌립니다. Бидний эзэн Назарын Есүсийн нэрээр залбирлаа. 우리의 주 나자렛의 예수님 이름으로 기도를 Эзний өмнө 올립나이다. нэгэн дугаар амен. 아멘.